Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɓe haray ko min Iloba ilo e la diaspora africaine. Hande ko samedi 8 mars 2025. Mi salmini on fof mi landi kesiɗon e jam. Min miɗo e jam. Jammo guinejo wondi on. Machallah, machallah. Haray miɗo weltano on fof moɗon miɗo jarna on. Miɗo inna duwaji ɗin yo Allah jaabina en. Mi torike Allah mi fattike Allah. Allahumma amin yo Allah jaabin duwaji ɗin fof. Haray ko welo molanago parce que on yi ko woni feƴƴude fof ko actualité guinéenne surtout ko parti UFDG on yi ko woni feƴƴude fof alhamdulillah rabbil alamin jama buy no faamude wondema ɗum ɗo c'est à dire ko CNRD contrat mo ɓe waɗani usu batula ko on wona exécuté ko UFDG jama on fof andi Ousou Falima ko waɗira ministre ko fi bonnugol UFDG c'est très bien jama on fof faami ɗum joni noon hombo noon woni UFDG tigi tigi ko hombo par ce que si tawi hawri ko ɓe sikkude ko leader jo on selludale woni fi UFDG kanko je UFDG awa haray ɓe yoɓe fuɗɗo wakki yoɓe ɓurtu wakkilago par ce que UFDG ko militant de base on noon ko kamɓe noon suɓi lanɗo maɓɓe on ko kamɓe suɓi selludale hina Ousou Batula dey hina Mamadi Doumbouya dey hina ministre ɓe CNRD ɓen dey si tawi on sikki ko cadre ɓe UFDG ɓen suɓi selludale Diallo vous trompez selludale Diallo si tawi mo ɗon ha joni te kadi waɗa waɗaka congrès selludalen fof no andi ko kanko jama on faala hina noon militant UFDG on tum fewndo ɗo ɓurti laaɓude kadi wondema jama lagine on fof ko selludalen faala fi honɗum miɗo heɓude retour ji ko privé am yimɓe ɓe andanɗa hoorema ni hanki hari ɓe yiɗano selludalen Diallo par ce que kamɓe no wonirano ko parti noon kamɓe hari welaɓe hande noon jaka ɓe andi jaka ko haɗunoɓe hiɗa selludalen jaka ko ɓe wonnoɓe jamfade selludalen ari noon andaki ko jamfanteɓe ɓe yi Ousou Falima en ko darani selludalen ɗon ɓe yi kadi fewndo ɗo gilandema CNRD ari ko honno parti on woniri ɓe lanni faamude hande kamɓe ko ɓe inni buy e maɓɓe yeru arɓe ko privé am ɓe andininmi wondema ha hande ɓe meeɗa sodude kartal UFDG ha hande ɓe meeɗa votande UFDG mais cette fois-ci c'est-à-dire selludale Diallo woni neɗɗo mo andanɗa hoore mani vraiment himo mérite le soutien de tous les Guinéens c'est-à-dire guinéɓe ɓe fof no duwamo soutanude par ce que kanko combat makko on o andini jama on hina fi makko kanko fi la Guinée fof awa ɗum c'est très bon très important c'est une très bonne nouvelle jama guinéen on famay naɓe inni hiɓe wawi hollude acharnement politique acharnement méchanceté konnagu naɓe inni ɓe wawi hollude ɗum ɓe anda e ɗum ɗon ɗen ko wawata waɗude avantage ko c'est-à-dire ko positif effet selludalen Diallo par ce que population on no suti hande selludalen ɓurti heɓude himɓe harana jeeyaɓe Fouta Diallo jeeyaɓe e nder lagine wiɓe jaka on neɗɗo ɗo jaka ko ma o tambite kono ɓe wonmo e aybinirde wo kono ɓe wonmo e sabotirde wo kono ɓe wonmo e fallirde wo ko noon jama on immorta soutenir mo ça c'est moi qui vous le dis e fewndo ɗo ni no reflétude kadi hay jeeyaɓe Fouta Diallo ɓe hiɗano sellu hande ɓe buy fuɗɗike artude kadi dartano sellu sabu honɗum sabu neɗɗanke yagal ngal sabu honɗum sabu andugol wondema hina sellu aña awa noon musidɓe an woodi kadi jama ɓe andanɗa hoorema ni ɓen ɗon ɗen vraiment ɓe famani ɓen ɗon ko mano wiyoɓe wondema lanɗo na ko aybinte wano woɓɓe no ari ko privé an mi jaabo ɗo par ce que haray no woodi woɓɓe goo e woɓɓe goo haray onon miijoreɓe noon ɓen haray ko andingol on wondema on falci ɓay noon haray mi wawata jabade privé ji ɗin fof no woodi buy addanɓe lam message hara hay mi wawali hiwde hara mi wawali udditude taw haray kadi wano wiyeru komi udditi kon komi waway jabade ɗon fi haray woɓɓe goo kadi si posi les mêmes questions ma si ari waaja gollan sifa ngun waajuɗo haray déjà ɓe andoray ɗo réponse on nde wotere wano daragol inna wondema lanɗo yennetake ɗum ko lanɗo hombo woni lanɗo komo jama mum on ardi on woni lanɗo ko yaha koko yaha élection ma haysi yahaka élection jama on fou consensus ma ɓe inna on menen ko oɗo men faala ardo men ɓe hikkina mo yeeso oɗo noon lanɗo fewndo ɗo mo wiyoton lanɗo hina o lanɗo ɗum ko Mamadi Doumbouya hina o lanɗo few Mamadi Doumbouya ko bandiru ƴettudu lagine en otage on nani onon aroɓe waajoɓen wigol lanɗo yennatake koyon jentito moƴƴa komi woni on e wolande si tawi onon hiɗon ƴetta en otage hiɗon faala joni ɓay haray hiɗon yeena wo yeru yeenaɓe ɓen jonnaɓe poste ji yeru jonnaɓe poste ji ɓen par ce que ne woodi woɓɓe goo ɓe jonnaka poste ɓe yeenaka woɓɓe goo noon ɓe andanɗa hooremani koye on position ɗon ɓe woni ɓe yeenaka ɓe jonnaka mbuuɗi ɓe jonnaka poste ɓe jonnaka hay fuy hara hiɓe jokki hiɓe wolirde wano ni ko naïveté ɗum ɓen tan on naïveté c'est à dire ko
ganda siko ɗayre ɓe innata ɗum en français en pular mi anda c'est à dire ko naïveté ɓe woni ɓe anda woni kamɓe tigi ko honto ɓe jeeya e nder aduna on ɓe anda par ce que si tawi hawri hiɗa andi ko honto jeeyaɗa si tawi woni an hiɗa andi ko honɗum woni tigi tigi fi banu adama si tawi woni hiɗa andi ko honɗum woni citoyen jo leydi a innata wondema mo yenni Mamadi Doumbouya maɗum mo inni Mamadi Doumbouya na lanɗo on ɗon o haɓi Allah mo inni Mamadi Doumbouya ko criminel jo o haɓi Allah wodi natuɓe ko privé an wimi wondema si tawi hawri on tigi wolirani noon lanɗo on haray ko Allah on tigi woni haɓude awa haray min mi inni on ɗon haray min Allah amen on na goto na Allah goto min jogi par ce que menen Allah momin jogi on jomiraɗo on bajjo on par ce que ala ɗimmo ko ala ko teddini ko aduna ɗo ɓuuri wonki banu ada si tawi noon onon lanɗo mo jogi ɗon onon on lanɗo ɗon ɗen ko banu adama o ɓuri hayfinde par ce que ɓe ɗi wonkiji waɗaɗo fof kanko woni sabu mum ino wawi wonde hara nun o anda mais kono hara ɓay kanko woni lanɗo on awa o defanda jama on enquête ji waɗe nangue au moins hay siko goto inne oɗo ɗen o warno kaarijo mo fof andi fi mum ino ɗo o nangama o sokama ko homɓe wona nanguede hande soke fof ko toñaɓe hande wonɓe maison centrale ɓe fof ko toña saabu o lanɗo mon onon kasori Fofana en Diané en Damaro en hande ɓen fof ko toña par ce que ɓen ɗon fof ko ɓe waɗi kon ittoɓe wonkiɓe hay goto nangaki ittoɓe wonkiɓe hay goto nanga ɓen ɗon fof ko kaalisi ɓe toñira hiɓe kamɓe noon nangugol ɓe ngol soka hino hanuno si tawi hawri ɓe yaltinani jama on wonnema ino ɗo preuve ji ko ɓe waɗi mais ɓe nanguiɓe ɓe sokiɓe pendant 2 ans 3 ans hay fus sina yaltingol après ko ɗum ɗo ɗen ko mbuudi hande si tawi ko fi affaire wujjugol mbuudi ko ɗum ɓe sokirta goɗɗo harayno kamɓe senerde on fof ɓe dowa yewde ko kaso ala e maɓɓe mo wujjani ko si tawi hawri a faalama découragade a yaltay e groupe on an on ɓe yaltinte maɓɓe an on ɓe andinta a wujji en tant que hiɗa wondi e maɓɓe iɗon jogui otage on iɗon wakkili joɗagol e hoore guineɓe ɓen an on fiima on goɗɗo wowlata par ce que haara eɗa tawa e équipe on awa haara musidɓe an uddite hakkille mon ɗe moƴƴa mi haalano Mamadi Doumbouya onon wonɓe wiide ko lanɗo mo ɗumannike hono antela mo sabotimo ma mo innimo ko criminel haray on tigi toñimo haray ko onon woni anda ko honto jeeya ɗon ko onon woni anda ko honɗum woni citoyen leydi on anda par ce que citoyen leydi hay goto e nder aduna on permettata sifa ko senirde woni wadde lagine 21e siècle ɗum feƴƴanoma sifa ngu jaggu wongu lagine ɗo ɗum jama on feƴƴanino ɗum ɗo leyɗe aduna Allah fof feƴƴanino ɗum onon ko fewndo ɗo en 2025 wonɗon men wiide wondema koyo men tambito Mamadi Doumbouya en bako jasuɓe taw ko honto jeyra ɗon onon wiyoɓe yo Mamadi Doumbouya tambita ɓen taw koye honto continent on koye honto jeyra ɗon kono ñande Mamadi Doumbouya tappawo nden ñande tawi goto e mum fettu inna men wondema ko lagine jeeyaɗon dey on jeyaka lagine dey hare par ce que onon ko wonɗo e herƴude ɓiɓɓe leydi ndin ko on wonɗon wiide yo tambita ardine hakkille mon ɗe moƴƴati yo o neɗɗo ɗo waɗu discours mo waɗi o prêta serment mo prêti yeeso lagine fop lama communauté international fof o ƴetta deftere nden e ƴetta bible on fof o huuɗo yeeso mon on fof o inna wondema kanko ko ɗum ɗo ko sartiji ɗin sariyaji ɗin ko kanko kadi windi ɗi kamɓe CNRD on tellement que no windi hay goto yeddali ɓe hay opposition on validu ko ɓe windi ko signi kanko tigi hay goto waɗa pistolet hay goto waɗanaɓe ɗo finkari ko hoore inni ɓe windu ɗum kamɓe windani hoore kamilure nden kadi fof no andi yeeso fof o yedda ɗum ɗon fof o daro himo wadde ko woni wadde c'est à dire himo yewde ƴetta sifa Aliou Ba en soka c'est à dire Aliou Ba hay juge jo sokkuɗomo on o sokkumo tun o condamne mo tun ɓe yaltini mo yehi France o ardi France hay sokkuɗomo on c'est à dire dictuɗo fiyo condamné on confirme condamnation Aliou Ba on 2 ans on o yaltuna en même temps bimbinen ñande o ari France onon yewɗo ƴetti Habib Marwan e hoore laawol naɓimo kinnapimo ni sonnajo makko on ko soyiɗo ko ɗe balɗe ɗo ɓe bobo on o jibinama ha fembama ɓawo makko fonike menge depuis billo ba depuis mois de juillet foppino andi lagine fof no andi koko galle maɓɓe o arana Alaji Hasimiu koko galle maɓɓe commerçant ɓe minnuma ɓe ari ɓe tawi ɓe minnuma ɓe wari ɓe ko galle maɓɓe ɗum ɗo fof no andi ɗum Alaji Alassane ɓe yehi ɓe naati ɓe ƴettiɓe ko maɓɓe ɓe naɓi ɓe balɗe hiɓe jogiiɓe ɓe artiri ɓe ha hande ɓen ɓe on taali hunde ko maɓɓe taw ɓe woli ko honɗum waɗi ñanden ɗo ko 4 heures du matin ɓe yahani Abdoul Sako 4 heures du matin ɓe yahani mo ɓe yaltimo ɗum ɗon kadi aduna Allah fof andi ɗum onon innon men yo men tambito o lanɗo ɗo sina ɗum men heɓoto e Allah ko Allah men woni sabutude menen na Allah goto jogiɗen Allah amen on ala ko teddini e aduna ɓuri banu ada ɓay noon onon on ala ko hayfinɗon sina banu wallahi ñande Mamadi Doumbouya tappawo waton yiltito e amen do innon men yomen teddin hay goto haray ande tun tout simplement onon wonnoɓe wadde ɗum ɗon men fof onon on hoɓɓe leydi ndi na on citoyen par ce que citoyen jo no woodi comportement mo dowa jogade ko ɗum andinta jama on ko citoyen si tawi noon goɗɗo anda ko jeeya on o anda ko jeeya wallahi o heɓata comportement de citoyen o heɓata o haray musidɓe an message on juuti min yiltitoto ɗon e men inchallah par ce que no woodi ɗo ɗen yewtere nde mi faala wadde
wadde ɗo e vidéo mo mi yiɗo ko musidɓe meɗen wiyaɓe wo ko jeeyaɓe nder Fouta Djalo fo wo ko fulɓe haali pular fo ɓe sitti ɗo ɗen en yewta e décortique nden yewtere ɗon joni si Allah on jaɓi voilà musidɓe haray toujours komin ilo e la diaspora africaine yiltiti ɗo ɗen ko samedi ɗo ɗen 8 mars 2025 haray on fof moɗon miɗo salmina haray toujours ɗon andi ko honɗum waɗi si tawi hawri miɗo insista toujours e citoyenneté on parce que c'est très important on andi citoyen jo leydi jaɓata lanɗo sifa Mamadi Doumbouya par ce que si Mamadi Doumbouya feƴƴi e makko ko hombo kadi aray to arda leydi ndin han teddina ɓen citoyen ɓe ɗon on andi si Mamadi Doumbouya iwi hara ko donsojo ari ardi leydi ndi on ɗon kadi o waɗa en ko ɓuri ko Mamadi Doumbouya waɗi kon o waɗa e kadi ɓuri ko tawi ko goto waɗali et puis ay goto ŋeƴƴata par ce que o innayi dama onon si tawi himo wowluno goɗɗum kadi firti o innayi onon huuɗiɗo kamil huuɗi bible pretuɗo serment on o daro o waɗa on ko faala goɗɗo gara ɗo ɗen kadi innon honɗum c'est à dire ɓe ƴetta kadi fof kadi ɓe deppa e hoore mon onon par ce que na on citoyen ɓe inna on onon kala lanɗo arɗo on contesta mo kala lanɗo arɗo on innayna si tawi hawri citoyen ɓe leydi no woodi en tant que piiji ɗi yarali no haniri noon ɓe dartoto par ce que ko ɓe citoyen jentitoɗen ɗo ko himɓe fuyanteɓe yalti inni kamɓe ko ɓe jibinande Fouta ko Fouta fof woni ɓe woni yewtude inde mum awa haray men andinaɓe ɗo hande ko inde maɓɓe ɓe woni yewtude na inde Laguine na inde Fouta voilà jentitoɗen musidɓe am ok siidi ɗon na Fouta Djalo tout c'est-à-dire ko kala haali pular e nder leydi Laguine tigi tigi ko ittiri Dabola ha Dinguiraye ha Télimile ha Gawal ha Koundara nawri e Mamou Dalaba Ita Laɓe Tugue Leynuma Oubiya e Mali ɗi sappo e tati ɗo fotti fiyo fewtuno ko goto par ce que Fouta fof ko wiyete Fouta haali pular ko ɗi duuɓi ɗo gila ñande indépendance addi hande no wiyede enen e wondata e laamu e wonana laamu enen ko enen tu ko ɗum haala joni noon fottama joni gila ɗum no waɗi a yii ɓiɓɓe men o yi o mo anda ko jeeya ɗo wo kamɓe wo fof no fottani wo enen Fouta c'est à dire enen lanɗo arɗo wo en contesta mo wo no fottana enen Fouta lanɗo arɗo wo en contesta c'est à dire ko yimɓe ɓe anda ko honto ɓe jeeya ɓe ko hoɓɓe leydi ni ɓe na ɓe anda c'est à dire ɓe anda honto ɓe jeeyaka Sénégal ɓe jeeyaka Mauritanie ɓe jeeyaka Gambie ɓe jeeyaka Guinée Bissau ɓe jeeyaka Guinée Conakry voici des gens qui ne connaissent même pas d'où ils viennent ayi woɓɓe no yarude ni woɓɓe mula si gueliji waɗi woɓɓe mayira ni woɓɓe jawle mum fof bonne woɓɓe cuuɗi mum fof bonne ɗum fof ko hinnu golle nden iɗe huccinaama joni noon fottanama ɗo koyen fof fottu fewta ɗum ko goto ɓayti ko Allah jonnata lanɗo si Allah o jonnima lanɗo wi alhamdulillah rabbil alamina ñande Allah faala o kadi Allah ƴettita kono ko wonɗo ɗo on ko on gollidete awa menen Allah jonnamen dey o menen Allah jonnamen o menen o ara tawi meɗen revendikude droit ji amen ɗi menen citoyen ɓe guinéenɓe ɓe meɗen revendikude droit ji amen ɗin à tous les niveaux meɗen inni élection no wujja meɗen contesti meɗen sali tawtugol par ce que min inni ɗum ɗo ɗen hina laamu par ce que ko guyka par ce que ko dictature mais o ari e nder ɗum o immina o ari o waɗi coup d'état on o waɗi coup d'état on o waɗi discours momin faala nande on o ari o huuɗi kadi o fewtini kamilure nden o huuɗi menen oɗo ɗen hina Allah dey addimo menen o wari o tawti men e combat amen o jamfi men noon gila noon ñande o jamfi men ɓay onon anda kon to jeeya ɗon gila ñande noon o jamfi men min andinimo himo jamfi et puis meɗen continue kadi o andini men himo jamfi min andinimo noon ko on to jamfiɗo wonante meɗen wonanimo noon ko jamfiɗo wonanteɗo on yiyimo ko nder leydi toon onon iɗon wiidemo ko lanɗo ka kono kanko mo andi ko honno o woni wuurirde ko nder leydi to on faami ɓay onon haaray on anda kon to jeeya ɗon ɗum ko onon fottani ɗum Fouta fottana ɗum de Allah dandu men toranogol Mamadi Doumbouya yo Allah okkumo cellal e balɗe e ɗuma yo Allah bonnu fi makko yo Allah follumo yo Allah naɓumo ko naɓirimo Allah yo ɓe bonnu fi makko ɓe waɗa mo ɓuri ko Samuel dow waɗa wallitomo e nder golle makko ɗen gueɗe senditeɗe gara eɗen tawa gueɗe senditeɗen kam min no tawa e leydi ndin fof gan no tawa ɓayde enen ɗo fof koye commune de l'état inde ɗum halfini e lowe ɗen haafika nden fof ko fi leydi fof e nder ko wona e golle ɗe fi leydi fof fof fi e wawo hollitude mawɓe men ɓen enene o añana
ɓayde ko joginen ko fof ko kanko jonni en ɗo mawɓe mon homɓe hollito ton o añana emba onon on anda ko jeyra ɗon ko hombo hollito ton wondema Mamadi Doumbouya añana mais onon on lanni perdude elan onon ɗon sikkude wondema geɓe no senda haysi ɓiɗɗo ma no fokkiti hande winditagol armée ɓay tun hare ko Ba e Diallo o ƴettataki onon iɗon wiide geɓe no senda c'est à dire ko on ala hay fus iɗon jooɗi ɗon ina geɓe no senda jentitemo ɗo seeɗa tun hande directeur ɓe secrétaire généraux ɓe ministre ɓe directeur ɓe ko wona chef de cabinet ko woneno gila ƴettude indépendance ɓer ko jogiɗen ɗo ko ngari heɓali waɗe yimɓe fof lamɓe e nder leydi eɗen tawa e few joɓɓe sa ƴetti CNRD o ko yimɓe ɗiɗo tigi tigi e waweten wiwde ɓeɗo ko ka CNRD wonɓe arande wonaɓe yiyede ko fof ɓe ko CNRD l'armée kono ko président on e porte parole o jiwo e on intérêt bandirawo men kamɓe guiɓe sa ƴetti gouvernement o porte parole gouvernement o ko kamɓe guiɓe ko kotirawo men ko miñirawo men komo men donc nane nde ɗo oɗo ɗen c'est à dire oɗo na laguine jeeya wo c'est à dire hande geɓe ɗen no senda à tel point que Mamadi Doumbouya no wadde no haniri noon c'est à dire ha hande Pullo Fouta laamaki ɓuuri ngu laamu laamiɗen fewdo ɗo directeur de cabinet ɓe secrétaire ɓe c'est à dire porte parole gouvernement porte parole CNRD fof ko fulɓe premier ministre c'est à dire ɗum ɗo on fof kanko c'est à dire joni wo ko honɗum woni tigi fi laamu ngu c'est à dire ko porte parole onon ko mbatulajo on usu mbatula onon ko on wonɗon wiide hino laami usu mbatula onon tigi on sutaki wondema ko wiiɗo Bamba e Mamadi Doumbouya oɗo ko bambo oɗo ko wonɗo e dewgal onon on faamali o ko e dewgal woni ko premier ministre on kan on ɗon kan kanko o waɗi officiellement kanko ko couple kanko Mamadi Doumbouya couple unique c'est à dire et indivisible kamɓe ko e dewle ɓe woni Allah bonnu noon fiiɗen dewle toriki Allah fattike jomiraɗo yo Allah muncu fiiɗen dewle walla adu duwa e barke den dewle men haajake onon geɓe no senda ha hande Pullo Fouta laamorali ni emba onon on anda ko jeyra ɗon hay goto e mum Pullo Fouta hay goto e mum ŋeƴƴata onon hiɗon sikkude gila 58 han 2025 Pullo Fouta ɓiɗɗo jibinande Pullo Fouta moyen Guinée on région mon fo hay goto meeɗa wonde président de la république hina fiile on mankira si taw no hara nun alano ɓay si équipe nationale de football no jouede si tawi hawri no woodi région mo anndanɗa warmani ɓe ala représentant jo wonɗo qualifié ɗum ala probléme ene moyen Guinée sino wolede fi qualifié wongol président de la république ko jeel wawɗen heɓude e wonnoɓe qualifié awa si tawi ko qualification ara eno Ba Mamadou no ɗon wonde président de la république de Guinée ara fina fi Diallo Tellier ɗum ɗon en tertoto on histoire ton kono aren tun ko Ba Mamadou Allah hinno on no ɗon wonde président de la république qualifié Siradio Diallo en awa si en arti ɗon e selludalen itte sikke awa ha hande hay goto ɓurali en qualifié ɓe fi wongol président de la république onon innon wondema c'est à dire laamu arngu wo enen hiɗen dartingu onon hiɗon sikkude si tawno hara nun ko ɗiya région ji jogino majorité mo jogino ɗen jogi qualifié ɓe no jogorɗen yimɓe haton yimɓe wawnoɓe daranade leydi laamu leydi dirija leydi ndi hara ɓen ɗon ɗen foppino ino boycota hara kamɓe ɓe laaminoke hara enen en laaminoke 26 ans ma 24 ans hara kadi en laamintike kadi 11 ans hara kadi hiɗen dari kadi hiɗen ñoƴƴani guinéɓe ɓen ko eɗo sikkude ɓe jaɓanayno ɗum Fouta ene ɗon sikkude ɗiya région ji ɓe jaɓanayno ɗum Fouta hara kamɓe hiɓe jogii sifa wonno selludale hiɓe jogii sifa Aliou Ba ene onon ɗon sikkude nun hara ko kamɓe nun wonno fewdo ɗo place mo wonno ɗon on meeɗa laamade eɗon jogii yimɓe qualifié ɓe doɓe laamade leydi ɓe aduna Allah on fof andi onon ko ɗo wonɗon darade innon onon laamu arngu wo hiɗon contestude laamu arngu o ɗon contestude emba onon on anda ko jeyra ɗum emba ko on taaf non kono goɗɗo miijitori fi c'est-à-dire ko ɓay tun non c'est-à-dire ko il faut yimɓe ɓen distinga sifa ɓe yimɓe ɗo ɓeɗo ɗen hina citoyen ɓe guinéen ɓe ni on faami par ce que laguine fof no suti ko woni feƴƴude nder leydi ko hande ko woni discours ji maɓɓe ɗin ko c'est-à-dire enen Pullo hiɗen jari tun hiɗen sattinani laamu arngu wo emba kon taafu onon geɓe no senda hakkunde mon e Allah on anda premier ministre mon on kanko tigi o jooɗi ke yeeso fof o inni o trahisata oya jombuɗo mom Mamadi Doumbouya o inni kanko Mamadi Doumbouya Allah dandumo trahisude o inni koye dewgal o woni yeeso fof o inni Usufalima yetti kon ko bambay mo naɓa mon onon ko honɗum taafu yagal mon ngal ça ne peut pas s'arrêter onon on walla kako honto jeyra ɗon e nder aduna on vous êtes d'où dans quel continent vous êtes onon koye continent hombo jeeya musidɓe an message on juutimi yiltito e goɗɗo ok toujours ko ilo e la diaspora africaine musidɓe an c'est à dire taafu yagal ngal feƴƴitu quoi non hawni arrêtez jentito continent ko anndi kala ko woni feɗude lenni kon eɗen tawa kala ko sendete eɗen tawa kala ka haldete eɗen tawa kala ka goɗɗum jonnete eɗen tawa donc nokkel ɗin fof koye mbatula ko
jonidira juuɗe holli ka musidɓe men kañumma eɓe yiɗɓe e musigal men e yiɗuɓe en eɓe yiɗuɗen fof fewɗa no ko ngoto fi ɓantugol mo fi no leydi men ndi ɓantora ko une fois e nder leydi ladde ay fuuta no ɗo andude hunde wote si tawi lanɗo arɗowoɓe wi o gaynata ɓeɗo ko lamɓe handicapé ɓe arɗowoji o no gollene mbel ko wata ɗum ɓay laamu ko Allah jonnata aray ko totoɓe ko fuuta ɓe koyeɓe andu wona woɗɗagol lanɗo ma waɗa ko goɗɗo gaynta ko sa ɓaɗi kemo anda no gollita wali ɗo gollito aray ko ɗum ɗo ɗon ɓe fuuta ɓe aray mbiɗo weltori tawde mi tawama e ɓe arde ɗo hannde mbiɗo weltor ko ɓuri Allah hokkuyen futu ko jokkuɗen ko ɓen ko men sudan lanɗo leydi o kon koko laaɓi pos wona ko suuɗi aɗo lanɗo leydi ɗo no arde ari jugguɗo sooda e koyngal poore 7 millions ma 10 millions wi o ari addi hannde o hokki koyɗe wulwude koyɗe poore wulwude capanɗe joyi hokka ɗum yalla yewtane wiijo jukkuɓe ɓe koyɗe mum taƴi joni o malnani hoore mum heɓatano coggal koyngal Allahu akbar ɓeɗo ɗen kamɓe ɓe mantorde Mamady Doumbouya no hokki ɓe tuggorde c'est à dire mo be maɓɓe no jonna tuggordi koyɗe valeur 7 millions ɓeɗo kamɓe c'est à dire ko handicapé ɓen quoi kamɓe toujours kamɓe ɗo on c'est à dire probléme ji lagine ɗin no régilde probléme ji handicapé fof no régilde non c'est incroyable ɓe hiɗa hay jam maɓɓe ɓe anda en état de droit ko tawatani hara ko leydi en état de droit hara ɗum heɓi lagine ɓe anda kamɓe c'est les plus avantageux kamɓe ɓurayno heɓude avantage ɓe handicapé ɓe anda hay ɗum kam Allahu akbar en tant que état de droit ala vous êtes les vulnérables onon on ala hay on wata hay dogude on wata hay gollude no hani so on wawata fus onon vous êtes les vulnérables onon ko fi ɗon sodana tuggordi ko fi ɗon wallira fi tuggordi ko ɗum ɗon nden mais ɗum ɗon nden hay so Doumbouya laamaki association ji ɗin tun ONG ji ɗin tun no wawi wadde ɗum ɗon c'est même pas la peine ko parce que ko on ɗum waɗi si ɓen yimɓe ala waɗande en ɗum ɓay wano Sénégal ONG ji tu watta sifa ɗi piiji ɗo konko on ɗo wolde ɗo ɗum ɗo ko fi on ɗum enen ala wadde ko mais parce que leydi men ndin hay goto yahata e mayri leydi men ndin nde wona en sécurité leydi men ndin ko leydi bandi koko kinnapet ko ɗum waɗi yimɓe ɓe yahata toon sakko faabo en onon noon no hiɗon yurmi minen ɗum ɗon tun no yuri men e hoore ɗum jukkuɓe nande heɗa e weloji e leɗɗe yaaɓe ɓe yoɓata barke Allah e makko min mi laaɓi toon ɓuuri woɗɗare koɓe koye mum taƴi woɗɗare koyengal gotal mi jogui preuve ji ɗi mi wi yimɓe wulude temedere capanɗe jeewo sama kala calculé ɗum siko 10 millions ma 20 millions woɗɗo ko 25 millions ɗum ko jeeru hawrta ɓene ɓeɗe weltani ɓay holliɓe no gaynta en plus iɓe dannande ɓe centre ki ni luwamen gaɗo fof wilguede haɗa e jukkuɓe jogiti piiji boyi ko ɗum sottude barke Allah e mulaamu ɗo haɗa mbiɗe weltani emin tori Allah yo hokku en polgal bamɓe mo hokkan kutu jarama Allah dandu men ɗum hande Fouta fuɗɗi fi Mamady Doumbouya hande enen kadi Fouta koye hontu Fouta fuɗɗaki fi Mamady Doumbouya de acce hajja en ko onon ɓe anda kon to jeyra e nder aduna on ko onon fuɗɗi fi Mamady Doumbouya menen ko men inni Mamady Doumbouya men wondi e makko hammen andi wonde makko jamfuntejo ko bandijo ko criminel jo hina lanɗo baton arɗo de innon Fouta wiye onon tenen ɗe koye andu ko faala ɗe en perdino duuɓi ɓuuri kono hande tigi tigi on enen kadi anden ko faala ɗen anden ko musatay par ce que hande sen ari en tawti fu e Mamady Doumbouya haray enen kadi ni nani goɗɗo ngo kono enen kadi ɓe metti en luttata en wonata sera minen ɗo ɗen woso en tawti Mamady Doumbouya wonata sera Allahu akbar yo Allah dandu men ɗum yo hajja onon noon mi andi konɓe gawal ay noon konɓe gawal ala probléme mais menen noon min tawetake e ngu laamu ɗo min wonata kadi sera kanko lanɗon himo andi ɗum onon son anda onon hajjajo ɓayi ko wonɗa wolide ɗo an ko inde Fouta mais kono wolu fimoɗon onon ɓe anda kon to jeyra e aduna on par ce que si tawi hawri ɗon anduno ko jeeya ɗon on wawata no arde ɗo e wigol wondema Fouta fof haldi fotti Fouta haldi fotti honɗum on tumbodiri ɗon ɗen on yimɓe ɓe anda ko jeyra on anda hay ko leydi hondi jeeya ɗon iɗon daro ɗon inna wondema fof yo tawtu Doumbouya hara wonali sera minen men tawta criminel yo Allah dandu men ɗum minen si Mamady Doumbouya jooɗi kay hoore amen meɗen andi hande kadi haara lagine hettata hoore mum aduna gonga wonta lagi si serman on ƴettama waɗama ko poubelle kamilure nden ƴettama waɗama ko poubelle bible on ƴettama waɗama ko poubelle ene hajjajo haray ko ɗum heddi hande kadi hande kadi haray aroyɗo o hande kadi no wawi tun ƴettude finkari ya waɗa ko faala kinnapa wara soka ñaawa mo faala soka mo faala raɗo mo faala ka min sali nani en sali teddugale mo mi ƴetti engagement inchallahu manto siɗo gawal kono inchallahu mi ƴetti aadi si Allah mi yaha mi heptine kadi nelal ngal e yimɓe gawal ɓe o nange yaltu mi wolli lante
e pourquoi e lilanta ko nde eyo woko nangel jaltunge o lilante pourquoi lilata do bede men lilata sifange nangel nangi gandanda hoore ma ninge yornata hay silip men sali awa wo ko mo gawal teddungal be gawal be fo nani awa ara no mimmido hooli be gawal be mido andi na gawal nelimo wala ko inde makko nela parce que be andi tun quoi hande adnon ko fewndi don ko woni perdant e ngulamu dumbuya do fo buramo en gine Fouta Diallo ko jibinande Fouta Diallo buri wonde perdant e ngulamu do parce que ko fi on non parce que jibinande Fouta Diallo buy anda hay honto jeera e aduna c'est ça le malheur dare hein sincèrement mimmi jibina do Sénégal mi jandi Sénégal mimmi do andi ko honto mi jeeya mi do andi ko mi sénégalais origine guinéen est ce qu'on fami ko minni ko mama be amben ko tongi mi do andi ko honto mi iwri ko honto mi jeeya sabu hondo parce que mi do andi ko honto mama be amben iwi on fami mi do andi to mawbe amben iwi mais onon on anda honto jeedo onon on wawata wonde hay citoyen e nder aduna on personne c'est à dire onon si onon ko wawdon wo ko wirtugol jama hersina jama ko dum wawdon wowle inde mum acce wulgol e inde lagine ma wulgol e inde Fouta dum no teddani on parce que vous n'êtes pas représentatif vous êtes des vanipiés excusez-moi du terme mais vous êtes des vanipiés vous n'êtes pas des citoyens de ce pays citoyen jo leydi wata jogagol au comportement do suivons c'est-à-dire il faut qu'on respecte le pouvoir il faut iwtiren bawo Mamadi Doumbouya il faut wadeni iwtira bawo criminel jo ça ne va pas chez vous ko hombo jokkata sifa o criminel jo Mamadi Doumbouya mo andanda hoore mani c'est quelqu'un mo andanda hoore mani 10 jours au lendemain c'est fini pour lui alors anda dum 10 jours au lendemain lanni onon ko dum wiyeto men jokku lando hay Alpha Condé wonnore don ko contesté ko lando contesté kanko o yawno élection o moins o wujji awa wondo contesté hina gotu c'est pas comparable awa onon himbe wona be warede lagine ben fop himbe wona be kidnappede ben fop investigation c'est à dire kala ko inna hino wadede enquête di wona de wadede din fop gila nyanden zero ko rekadi di be himbe warabe ton fop maybe ton fop sabu ngulamu don enquête di hay gotu ngon nani o ngana nande ka onon no wiide menen men jokkube be criminel be do men jokkabe hay africain be ben hande na Sénégal hina Cameroun hina Côte d'Ivoire foppi no wiide wonde ma laamu Mamadi Doumbouya ngol ko laamu criminel ko bouchejo et puis illégal transition lanni sari ko himbe be anda ko jeya tun reconnaissimo e hombe kadi reconnaissimo himbe etnobe wiibe kanyum ko mabbe tun laamete onon idon jodi non onon be meeda laamade don jodi don habbiti non on encourage ben don nyojjanon ben don fiyobe jodo kadi hoore amen men sali onon son anda ma son ala ndimu menen jogi ndimu be faala wadde leydi ndin leydi mabbe leydi mama sore mabbe kono be faalira onon idon jodi on anda ko iwdon sikko men on wowla inde amen men sali yewte inde mon andon non vanipié yagal mongal nyande Mamadi Doumbouya tappa vous allez le regretter on acce hakke musibbe an yewtere jidi juuti mi do yafini ala mi haada do hande kadi jamme kise meden